Produkovateľi breskynjah u Srime už 24. junija počali oberať z perši nektarini. Početna cena bola dosť dobrá, ale je teraz dozrela sorta Kaldezi, ktorú má každý breskinjar, ta pre veľké ponúkanie cena na veľko spadla zo 55 na 45 dinara. Zjari boli veliki mraz i toto co niže dosta malo bi marslo. Co bilo više to dozije s plodu i veljo trebalo da se pretrhuje, ali baš nezadovoljni smo jaki štetočini še veljo pojavili. Skakavci, veljo breskinji je značati. I čim je ona načata, doraz i može predati. Teraz musimy pieskać i to, co ti insekti odškodujú teraz pred oberanjem. Tu teraz ideme s insekticidom, ktorý má menšiu karencu. To na aktívnej materii delta metri, tak volaný decis. I već kad on má karencu za 7 dní, mi pieskame do 4 dní skore oberanja. Dok poberame, dok tadzi, dok tama, dok što upakuju, dok pođe za Rusiju, to bude 10-15 dní. Takže to u principu nemáme probleme što se toho dotika. Hnatko pozbera svojo i breskinje svojih valalučanjov na jedno mesto, gdje každý večer prichodzi kamion kupca za Stopolje. U Topolje še breskinji klasuju i posilaju do Rusije. 15% breskinja v druhej klasi im še vraca. Toti breskinji nemajú gdje plasovac, ta ih uglavnom rucaju.